cái chien và lộc mà Paul bây và lao cái chien anh ấy cao lao một cái này và tiêu anh kia và lao cái này và biến và ra này king dano mà ruồi dano chunya chue mà chalo dana en cook pian nget mà ruồi này bây giờ dugu matual cái đấy bây giờ chere qua mà là bên naka eto dugu này mà chalo dano và do bet quét và dong bên ngõ bere chia rem inu ni ene weko dano cook eno kar ma Paul ka wan wa chere ka jingo chwin dano ka ngen mo ne tiga koro matek da chi wingan my way it is okay now what is okay is it losing the one that I have lost or wa koro na ne tia why it is okay mene ma ti okay ne pian wa winyo jomo kene ti why it is okay daro machwaro riemo ke gange wa ke chien no ni kwat I chiar ka mi tamire chi wai ne mato tiga ko pi wai better rak chi wai it is okay ah it is okay ne bedua ka bachwara no mata maukok ma Yesu Kristo ba na dane chwin mata tika chwe Yesu Kristo ngamo timo en be ti charongo Bible why no charongo en be charo ko u chuo ke chwe chwin chi u penyo ni u pielo en kwene lok en pera tekba ni u pielo en kwene pa penyo ni u chibo en kwene I dok kaka pa jomo kene ananiang mabene dano mo kene ka no dano mo beru la kire mone nyo gwa beru la kit jok mone jika ke be yiro mo kene ke chibu bera mo kene ka ke yiro ke chere yiro bet bie mano ke ton bie chere ping chike chib kelo en la tone ke chiba no bera beti bie kunu mo kene bene kage bi yiro ki chibu ki yiro chike wero wiene don waro komene weng no donye vu wiene no don waro ko ki wero no don waro ka ngino ngo Gien mame Yesu Kristo penyo jone ne upielo kwene pian Yesu Kristo wayo ne dano ka to no nena dok nget mo ke ken ma ki yiro mier ke piel I position manyura da ne that person is resting Karewa Yesu Kristo wayo ne is resting tika yueyo chu mier ke piel padano mano tika yueyo Well, kin manang ludira chuli gi yo ke dano kwere it was very meaningful. Vu ka kito vu chero ping chiki roko vut vu. Iteng vu ki roko chiki pielu nget yino ne vura lak nget. Ki pielu kuno chi don ki kelu lobo ki onye ane vu enene. Mano kito ki yiro vu nono. Pe ki yiro vu mano ngo. Kitika nyono la to nyukni nyono wichan du ke pim no la to ke kano ke roko vut vu ka chane we ko yue kuno en tika nino ka kar mi chie romo en a ke kenyo chiera en de kare ino dan ma ke yiro It is good mere me yokudano in a very powerful way. Era neno yik mo kene balo chene nono nuki kelu sementi ki toro kenyo ki kelu ngo ka kenyo ki kelu ngo toro kenyo ki kelu ngo toro kenyo. Eto marrache lo ine gera yele mope. Marrache lo dano ma ki tio ki chere yiro I kombie. Dano ma ki tio ki chere chibu bera no wiyo don wako. Dano ma ki yiro ki chere yiro ki jem mo kene ki yiro ko yuech ki yiro ki pala ki yiro ki anga
mukene ki yo ke ngo la joru mukene ki yo ke ngo imi to chera nyar ngo ki la joru ne chera nyar ngo wow yuej ma yin yo ke dane mer chera yuej ngo ma do to ne kawan wa pielo dano ngat madong ucher dano ene ucher ka yueyo Yesu Kristo mau chuo wa upielo wen kwene chi wa ne ruot chi kwija chi wa ne o eluno dogliel mata ke ye ne manok chalo mera ne fut wa ne ruot do ber ni ara ngwen kolo no do ngweje chie eto Yesu Kristo chuo chi yelo wai malo legona bana angene ni winya kara duchu dog ben furu be meta ki winya chu dangai mere ke chele kan Lazarus kati wo ikare mau dangai kumeno